Stajala sam ispred stepenica i nisam mogla podići koljeno. Planinarenje, da, ali silaženje niz brdo, neizvedivo. Prije sam skijao, trčao, sada to više ne mogu. Oporavak nakon ozljede koljena je bio dug i težak. Sjećam se dana kad sam molila da mi netko da nešto što bi mi moglo pomoći. Zvuči li vam to poznato? Problemi s koljenom utječu i na vašu svakodnevicu. Obično hodanje vam je postalo teško i nelagodno. Otkrite i vi svjetsko pomagalo koje je već pomoglo više od 1 milijun ljudi u svijetu, a sada može pomoći i vama. Predstavljamo vam originalni Dr. Levin magnetski remen za koljeno. Ovo nisu tablete, niti štetni lijekovi. Ovo je brzo, jednostavno i učinkovito rješenje. Pogledajte, potrebno je svega nekoliko sekundi da stavite magnetski remen i odmah se počnete osjećati bolje. Bilo da ste mladi ili starije dobi, muškarac ili žena, profesionalni sportaš ili rekreativac, vrijeme je da ponovno uživate u svakom pokretu. Pa sad od kad imam remen na desnoj nogi, puno sam slobodnija, puno mi je lakše, puno lakše vozim bicikl, sve mi je puno lakše. Osjećam se vrlo dobro jer mogu lakše hodati, lakše mogu obavljati poslove, a koristim i kod dugotrajnih putovanja. Životni vijek i duži i naša koljena nam trebaju pružiti više potpore nego u prijašnja vremena. Današnji način života škodi našem zdravlju. Previše sati provodimo sjedeći ili stojeći dugo na poslu. Patimo od prekomjerne težine, ne krećemo se dovoljno ili se bavimo neprikladnim sportovima i tako preopterećujemo zglobove. U svijetu sve više ljudi ima problema s muskulatornim sustavom i taj broj se povećao za čak 25% u zadnjih 10 godina. Početak je počeo tako da sam osjećao nelagodu pri penjanju usponu na stepenice ili silaženju još više nego na usponu. Zbog toga mi je bilo otežano klečanje i sagibanje koljena. Nisam mogao koljeno saviti pod pravim kutem i onda sam morao potražiti pomoć, a to je, kao što sam rekao, bilo ovaj puta najprije u remenu. Tenis jako volim. Tenis je moj najomiljeniji sport. U tenisu ima puno pokreta, mijenjanje smjerova, naglih, brzih pokreta i tu mi dosta koljeno osjećam. Ako puno sjedim, kad se dignem osjećam nelagodu u koljenu. Nije samo kad igram sport, to me poprilično prati i u domaćinstvu i na poslu. U koljenu sam osjećala probadanje, nelagodu, žmarce, stezanje, strašna nelagoda. Dr. Levin je dugo godina bio šef ortopedske kirurgije u bolnici Brookdale u New Yorku. Godinama je slušao o problemima svojih pacijenata i to ga je potaknulo da izumi učinkovito pomagalo koje bi svima moglo ublažiti nelagodu u koljenu. Tako je nastao ortopedski oblikovan magnetski remen za koljeno. Tajna se krije u njegovom obliku i sastavu. On podupire čašicu koljena i olakšava napetost prilikom pokreta, pruža vam ravnotežu i vraća mobilnost. Jednostavno se koristi. Kad završi natjecanje, kad ga skidam, sjetim se da sam ga uopće imao na nozi i sjetim se da sam igrao natjecanje bez problema. Nakon upotrebe remena osjećao sam sve manje i manje i sada mi je olakšano i kretanje sa koljenom i izbjegao sam operaciju za koju sam bio predviđen. Magnetski remen dr. Levina je vrlo učinkovit i jednostavan za korištenje. Stavite ga oko noge, baš ispod koljena. Namjestite željenu veličinu. Magnetski remen je podesiv i zato odgovara baš svima. I sve što trebate je nositi ga. Imam partnericu s kojom uvijek igram tenis, moja draga Valentina. Ona mi je ovoga savjetovala, obzirom da zna za moje tegobe sa koljenom. Posudila mi je magnetni remen i do kraja meča 2 sata smo igrali. Nelagoda je nestala jednostavno. Super sam se osjećala, na kraju sam si ga sama kupila da ne moram više posuđivati. Meni to pomaže, već 3 godine koristim i vjerujem u ovaj remen i to mi pomaže i tu nema nikakvih problema. Nisam nikome zapravo ni rekao, da ne bi rekli kako nasjedam na reklame, ali nakon što sam ga nosio nekog vremena, onda sam ga sa sigurnošću zaista preporučio kolegama. Jeste li ikad razmišljali da je sastavni dio naših života kretanje i da dnevno napravimo više od 1000 koraka i raznih pokreta, ustajanje iz kreveta, spremanje djece za školu, silaženje niz stepenice, ulazak i izlazak iz automobila, kupovina, rad u vrtu i tako u nedogled. Bezbrojni koraci koje moramo napraviti svaki dan.
mogu postati problem svima koji pate od nelagode u zglobovima. Nemojte čekati. Još danas vratite mobilnost s magnetskim remenom Dr. Levina. Jednostavno, brzo i učinkovito rješenje za nelagodu u koljenu. Samo ga stavite i osjetit ćete kako podupire čašicu koljena i da napetost polako nestaje. Pružit će vam potporu, stabilnost i olakšati kretanje. Nećete ni primijetiti da ga nosite. Ortopedski magnetski remen je podesiv i pristaje baš svima. Nosite ga svaki dan i cijeli dan. Bez obzira čime se bavite, magnetski remen vam neće smetati. Nevidljiv je ispod odjeće i tako nitko neće znati vašu tajnu. Napravljen je od izdržljivog i dugotrajnog materijala. Pomogao je već tisućama ljudi vratiti mobilnost. Zašto ne bi i vama? Znajući da me neće izdati koljeno u nekim situacijama, onda mi to pomaže i ja sam zadovoljan i mogu zahvaliti da sam ga uopće otkrio gledajući vaše emisije na televiziji. Naručite odmah magnetski remen Dr. Levina i riješite se nelagode u koljenu. Dobit ćete 2 magnetska remena za samo 198 kuna. Ali to nije sve. Potpuno besplatno vam poklanjamo magnetski pojas za leđa Dr. Levina, vrijedan 119 kuna. Njegovih 16 magneta olakšat će vam nelagodu u leđima. Dobro ste čuli. Dobit ćete čak 3 Dr. Levin proizvoda za samo 198 kuna. Raspitajte se i za magnetsku traku za zapešće. Novo u Dr. Levin ponudi toplo-hladni pojas za koljeno i zapešće. Za članove kluba 5 zvjezdica po iznimnoj cijeni od samo 79 kuna. Toplo-hladni pojas je prva pomoć kod oteklina i upala. Idealno za sportaše i sve koji osjećaju nelagodu u zglobovima. Prije godinu dana sam otkrila Hot and Cold, pojas za koljeno od Dr. Levina. Više mi paše hladno nego toplo. Držim ga 1 sat vremena i onda ga stavim na koljeno. I to mi olakša tegobe moje sve. Naručite odmah magnetski remen Dr. Levina. Dobit ćete 2 magnetska remena za koljeno za samo 198 kuna. Ali to nije sve. Potpuno besplatno vam poklanjamo magnetski pojas za leđa Dr. Levina, vrijedan 119 kuna. Raspitajte se i za toplo-hladni pojas za koljeno i zapešće. Vratite mobilnost i ponovno uživajte u svakom koraku. Nazovite besplatan broj telefona 0800 72 27 i naručite magnetski remen Dr. Levina. Ustajanje mi više nije problem. Opet se mogu kretati. Izvrsno se osjećam. Uspinjanje i silaženje niz stepenice više mi nije problem. Trčanje za unucima. Ponovno uživam u svom životu. Osjećam se opet mlado. Osjećam se slobodno. Ovo je koljeno. Magnetski remen podupire čašicu koljena. Tako olakšava napetost i vraća mobilnost. Bilo je reakcija svakakvih. Ljudi su me zaustavljali, pa kaj to nosiš, pa za kaj ti to služi. Onda sam im objasnila svoje nelagode i svoje probleme. Međutim, još niko nije vjerovao dok nisu vidjeli da ja još uvijek radim, hodam na posao, da meni on stvarno pomaže. Ja sam pokretljiviji, svakodnevno se bavim sportom, više nemam problema i jednostavno se osjećam kao da letim. To je moj život i uživam u tome. Životni vijek je duži i naša koljena nam trebaju pružiti više potpore nego u prijašnje vremena. U više od 20 godina magnetski remen Dr. Levina pomogao je milijunima ljudi diljem svijeta. Svjedočanstva zadovoljnih korisnika najveći su dokaz njegove učinkovitosti. Uvjerite se i vi da uistinu pomaže. Nazovite odmah i naručite svoj magnetski remen još danas. Znajući da me neće izdati koljeno u nekim situacijama, onda mi to pomaže i ja sam zadovoljan i mogu zahvaliti da sam ga uopće otkrio gledajući vaše emisije na televiziji. Nemojte čekati. Još danas vratite mobilnost s magnetskim remenom Dr. Levina. Jednostavno, brzo i učinkovito rješenje za nelagodu u koljenu. Samo ga stavite i osjetit ćete kako podupire čašicu koljena i da napetost polako nestaje. Pružit će vam potporu, stabilnost i olakšati kretanje. Nećete ni primijetiti da ga nosite. Ortopedski magnetski remen je podesiv i pristaje baš svima. Nosite ga svaki dan i cijeli dan. Bez obzira čime se bavite, magnetski remen vam neće smetati. Nevidljiv je ispod odjeće i tako nitko neće znati vašu tajnu. Napravljen je od izdržljivog i dugotrajnog materijala. Pomogao je već tisućama ljudi vratiti mobilnost. Zašto ne bi i vama? Naručite odmah magnetski remen Dr. Levina i riješite se nelagode u koljenu. Dobit ćete 2 magnetska remena za samo 198 kuna. Ali to nije sve.
Potpuno besplatno vam poklanjamo magnetski pojas za leđa doktora Levina, vrijedan 119 kuna. Njegovih 16 magneta olakšat će vam nelagodu u leđima. Dobro ste čuli, dobit ćete čak 3 doktor Levin proizvoda za samo 198 kuna. Raspitajte se i za magnetsku traku za zapešće. Novo u Dr. Levin ponudi toplo-hladni pojas za koljeno i zapešće. Za članove kluba 5 zvjezdica po iznimnoj cijeni od samo 79 kuna. Toplo-hladni pojas je prva pomoć kod oteklina i upala. Idealno za sportaše i sve koji osjećaju nelagodu s globovima. Naručite odmah magnetski remen Dr. Levina. Dobit ćete 2 magnetska remena za koljeno za samo 198 kuna. Ali to nije sve. Potpuno besplatno vam poklanjamo magnetski pojas za leđa Dr. Levina, vrijedan 119 kuna. Raspitajte se i za toplo-hladni pojas za koljeno i zapešće. Vratite mobilnost i ponovno uživajte u svakom koraku. Nazovite besplatan broj telefona 0800 72 27 i naručite magnetski remen Dr. Levina. Kuća nam je blizu polja i uglavnom najveći problem su bili miševi i štakori. Često sam imao problema onako sa, ajmo reći, dosadnim kukcima dok treniram, pa mi lete ispred očiju, zuje i tako, pa mi to išlo na živce. Imali smo žohare koji su se razbježali. Poznato vam je, što god ste probali kako bi se riješili štetočina u vašem domu, one bi se uvijek vraćale. Komarci, muhe, moljci, pauci, miševi, štakori, mravi napadaju vašu hranu, uništavaju predmete, šire bolesti i neugodne mirise. Pestriject, uređaj za odbijanje štetočina, otjerat će ih iz vašeg doma i to bez i jedne kapi opasnih kemikalija. Dovoljno je jedno ulaganje i vaš je dom siguran od štetočina 365 dana u godini. Prvo je baka uzela Pestriject i ona je izrazito zadovoljna jer stvarno od kad ga ima nema nijednog miša. Čak ni u knaufu, ni nigdje, ne šuška. I na moru je bio Pestriject. Tako da uglavnom na moru je riješio problem svih kukaca i svih štetočina koje tamo jesu. Pestriject proizvodi elektromagnetske impulse i ultrazvučne valove koji iritiraju štetočine i tjeraju ih iz vašeg doma. Jedan Pestriject dovoljan je za 200 četvornih metara. Samo ga uključite u utičnicu i pustite da djeluje. Rezultate ćete primijetiti unutar 3 tjedna. Zaštitite vaš dom, poslovni prostor, vikendicu, kamp kućicu. Riješite se nepoželjnih stanara samo jednim ulaganjem od 149 kuna. Najmlađe dijete je veliki alergičar. Smetaju mu ubodi komaraca, muha, sve i još neke dodatne stvari za koje još ne znamo točan uzrok, pa smo morali ukloniti sve štetočine koje nas okružuju. Pestriject ne šteti vašem zdravlju, niti zdravlju vaših kućnih ljubimaca. Nema kemikalija, nema baterija, samo električna struja i pametna tehnologija skrivena u ovom malom uređaju. Nije opasan i nije štetan za djecu, niti kućne ljubimce, pošto imamo psa koji isto tu i tamo boravi unutra. Pa smo se zato odlučili da ne koristimo sve one insekticide, otrove isto vani, da ne stavljamo otrov isto radi psa. U usporedbi s ostalim električnim uređajima za odbijanje štetočina, Pestriject ima naprednu tehnologiju koja djeluje na 2 razine pomoću elektromagnetskih impulsa i ultrazvučnih valova. Impulsi se šire električnim instalacijama u vašim zidovima i dosežu mjesta gdje se skrivaju žohari, miševi, štakori, pauci i mravi. Iritiraju ih i tjeraju iz njihovih skrovišta. Ultrazvučna tehnologija isto djeluje na komarce, muhe i moljce. Financijski je vrlo ekonomičan. Definitivno je, ali makar nismo toliko gledali na ekonomičnost, nego smo gledali na djelotvornost. Ovo je čisto neprimjetno, bez mirisa, bez okusa. Pa bio sam skeptičan dosta, koji svi ljudi normalno, šta bi ta mala kutijica napravila, pokrivala 200 kvadrata, taj jedan mali uređaj. Ali stvarno, nakon 5-6 dana je djelovanje, baš se osjetilo, nema mrava, miševa, ništa. Najmlađe dijete je veliki alergičar, smetaju mu ubodi komaraca, pa smo morali ukloniti sve štetočine koje nas okružuju. Riješite se nepoželjnih stanara. Naručite Pestriject, uređaj za odbijanje štetočina, za samo 149 kuna. Zamijenite insekticide i otrove potpuno bezopasnim aparatom koji uključujete u utičnicu.
Dovoljno je jedno ulaganje i vaš je dom siguran od štetočina 365 dana u godini. Nazovite odmah naš besplatni telefon 0800 72 27 i naručite Pest Reject.